even when I lose, I'm winning. Yes, reka nizere ko umeze neza aho uri hose mu duce twinshi cyane dutandukanye two mu Rwanda ndetse no hanze yaho. Amazina yanjye nitwa Uwababyeyi Sonia Lola and welcome back to my YouTube channel. Nkuko mubibona rero hano ndi muri BK Arena hagiye kubera igitaramo cya Move Africa. Iki gitaramo cya Move Africa kigiye kubera hano muri BK Arena ku nshuro yacyo ya kabiri. Ku nshuro ya mbere byari mu mwaka w'ibihumbi 2023, icyo gihe nibwo umuraperi Kendrick Lamar yaraje hano mu Rwanda, byari ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12. Uyu munsi rero tukaba turi ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Uyu munsi umuhanzi uri buze muri iki gitaramo ni umuhanzi John Legend. Uyu muhanzi akaba aturuka mu gihugu cy'Amerika ndetse kandi akaba yageze mu Rwanda uno munsi. Urumva ko ushobora kwibaza utiri gute umuntu yageze mu gihugu uno munsi akaba agiye no gukora igitaramo uno munsi. Yes, ku giti cyanjye ndikumva ashobora kuza guperforminga ananiwe n'iki. Hari ibintu byinshi turi buze kubonera muri iki gitaramo, cyane ko kandi ari igitaramo byexpectingwa ko uyu muhanzi ari buze guperforminga neza, cyane ko ari umuhanzi ufite experience ndetse kandi ari umuhanzi hari ukuntu umuntu avuga ati uriya muhanzi araza kuba ashyushye cyangwa se ameze neza kubera ko aturuka mu gihugu runaka. Uyu muhanzi rero kuba ari umunyamerika nanone uje mu Rwanda by'umwihariko muri Move Africa, urumva ko aba bantu bose muri kubona hano mufiteho expectations nyinshi z'uburyo ari buze guperforming. Muze rero tujyane turebere hamwe n'ibiki biri buze kubera muri iki gitaramo. Mu bandi bantu baturuka hano mu Rwanda bari buze kugaragara muri iki gitaramo harimo umuhanzikazi Bwiza ndetse n'umu-DJ cyangwa se umuvanzi w'imiziki DJ Toxic. Si ibyo gusa kandi ikindi kintu kimwe nababwira ni uko uyu muhanzi John Legend mu gitondo aza hano mu Rwanda yazanye n'umugore we. Ese araza kudupresenta? Yego turabizi ko ari umugore we, ese araza kumuzana kuri stage? Ibintu byinshi rero bishobora kuza kubera muri iki gitaramo, nanjye ndahababereye. Muze tujyane turebere hamwe ese ni ibiki, ese biragenda gute, ese igitaramo kirarangira gute, ese n'utuye dushya turi buze kuba turimo. Tujyane rero, nimba utarakora subscribe ntiwibagirwe gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye, ndetse kandi nimba waranayikoze ndagushimira cyane. Ibi bisu byinshi From the left to the right, let's go.
it's over. I don't want to think about it. I want you to love me now. I about it all day. You know what I want. The second of me All good things you love don't last. You know it isn't fair for both of us. Maybe I'm just a fool. I still belong with you anyway. Anyway, you are. Ooh, these might feel that I walk through. Why wish to be close to you? Oh, these might feel keeping me from you. Why wish to be close to you? Close to you. Maybe I bore you, but no, it's my fault. I can't bore you. Or maybe, puppy, or chase you along. And for you, we're all I can do without you. Baby, when I do slow, if that little would do. Now everybody. Baby, we'll take it slow. This time we'll take we'll it's slow.
We appreciate you. Wow guys, ngira ngo rero mumaze kubona igitaramo John Legend amaze gukorera hano muri BK Arena hano mu Rwanda. Ni igitaramo cyiza, ni igitaramo cyari giteguye neza, ni igitaramo buri munyarwanda wese atashye yishimye avuga ati kabisa mu buzima mbonye performance inshimishije, indirimbo nziza. Hari indirimbo nyinshi tuba twarumvishe ndetse twaranakunze, ariko njye hari nk'indirimbo yagiye aririmba nkaba numva narazikunze nzi no kuziririmba, ariko mu by'ukuri ntari nzi na nyirazo. Ni ukuvuga ngo rero buri munyarwanda wese witabiriye iki gitaramo cya John Legend yishimye ku giti cye. Ngira ngo rero mwabibonye John Legend yatangaje ibintu byinshi bigiye bitandukanye, avuga ko aribwo bwa mbere ataramiye hano muri East Africa. By'umwihariko rero ni ikintu kirenze cyane kubera ko nibwo bwa mbere yitabiriye igitaramo hano muri East Africa, ndetse kandi ni nabwo bwa mbere aje hano mu Rwanda. Murumva ko ari ibintu birenze kuba umuntu yaza muri East Africa ku nshuro ya mbere akaza mu Rwanda. So guys, reka rero nizere ko twagiranye ibihe byiza hano kuri YouTube channel yanjye. Amazina yanjye nitwa Uwababyeyi Sonia Lola, ndabakunda cyane. Imana ikomeze ibahe umugisha ndetse ibarinde muri gahunda zose za buri munsi. Tuzakomeza kubana no mu bintu byinshi bya buri munsi. Ngira ngo mukubibona ko n'abandi bantu batashye ubu ngubu natwe tugiye gutaha. Nimba utarakora subscribe, nagira ngo mwibutse gukora subscribe, ndetse kandi nimba warayikoze ndagushimiye cyane kuba warayikoze. Imana ibahe umugisha rero, naho ubutaha. Bye bye.